Khuble phi baro na ka donbosco media network ni wanra shapi ki Khuborjylla jong katayo bakhatdu jong IAIONG arhajar arpusa. Kimat bakong sanha kini katayo balala kilong. Tuyay sa barobor bat ublay kentu upadar Alphonse ye kipat riunget ha solang. Sanspa khat nyongut pedang ki khun Samla ye ke Sacrament Jingpen scam harang blang parish. Rakhe ke Choral Evangelist Choir ye ke Jubilee Rupa. Batut kipat Catholic Ulum Sinai Parish Umden Syakamas Aingu Upadar Tong. Badmintangin pa siya ki Khubor bakam banyak. Haka arpu praterik IAIONG arjar arpusaw ko sning sub-district kalayo ban penlong ye ke jinga sengkut benai ke beningkong jong snem arhajar arpusaw haka shnong soalang blok E. Hakani kesngi lepin mentai kemas beko the Reverend Father Alphonse Lingkoi haka junge shimbentalang jong kirang ba balang jong barok santeli ki blok ki baha apo ko sning sub-district. Habab haria ye keketin jong blay upadar Alphonse Suloong bahakani kejuk ke pemerintah bon nangi ngiyaisa haka spa haka mobile lani haki weipat kijing pentami jong kepertai. Kumtaw la kentui kipat riunget bikin panbor na ublay, kenang bikin la banyaisa barbor bat ublay. Kani kesngi kaladap de kipat riunget kibalawan ban shimenta shithem, badru ki kena arit kibala pediang ya ke kominyen beningkong, halaki do not bat ki mensim jongki. Lapen kut ya kani kesngi da kejing meni Sacrament Bishop mensim, balayalam de Reverend Father Alphonse Lingkoi. Yo ni brother. Ngilapoi haka ayong kabasan jong kapor paskha. Kasngir kasit ang Meghalaya siyang nakajing sirahem ni ndon wairu ban ibo samthia dan batia la tabasitri rathia aru tharai. Kasit ni de la subha banyo thia ndai singap ne kitin jong blai baru blai sai bor repi apin job ya kajing thai jong kamet wat ada kasngi kasyo in singapura baktin jublay kan syo ya kadonor jengi ya kan sim jengi ngiyosno gospel benta kasngi ujisu ang halong uding so wan basisya badu kupa janga ulong nong sumar kitenat kibang seiso ngan ngorno badu pengkhod yaki Pakistan ke ye Ujisu ayat ni ke parisi ke bagi Yosno kitab jong Yones no haksan wong bangalong udeng soawan ngalong katen rai jong jing im jong pi klep manga pinong la bele ye bon na pren jong im podi iyo soawan adon be i udeng soawan grapes bon im podi i nama thaki por jong Jisu ake shnong jong u dari ke shnong ke bagi soawan kimi ba Shillong ada Jisu wan Krishna musning ngong along uding so manil. Kito kitanat ki bamyajan bang kitom say so. Tang kito kitanat ki bayajan bang uding gil say so. To ya isa hanga. Kajing kali kalang hato ya isa hau Chris. Jisu pun kan mau ini lenong ibadat kamay badan bor do kata-kata. To ya isa hanga. Dengan keli na piwe hatu piyai sa baru Chris dan le sing na hoy pada barabor le sa ho Chris sisya hoy dengo na lapang la stom de le sa ba ho Chris tak klan de ano sing blay sulit mas pada berkok sawan na le kai la le chang la imbyang kumbat im kiwei ba kriu hatu phi sa hau Chris hatu tam dapang la sitong la jinjar ki khon song ko blei per ko ju ne khon janga benta la jam pada ni sa shu Chris da kut la ma shu bale ye tang song tu ni sa no hau Chris Samla dalam broken heart asal even hak Samla dementan de syukurno pai no syukur play banyo da kawai ke batumai Atong iya sa Chris
Hato ka Shillong ka stan jeng ni ka desi sang bang iai sa berbor hau Chris ni haban keli para ka stan be iai hato ngai sa berbor baru Chris hato Chris uem hanga Khuborong Paulus mdai syo mga ba im tu Chris ba im hanga pat ka jing im ka mga im la im hau Chris hato u Chris iai sa banya dan ki ang iai sa hau Chris mapai syo blai ada di doktor kita kibok yang kali kami unio kupa unio kon malai Asia sumar lo hayeng nyau sang kisngi perkrek kesenduk pasal itu so lapoi hau tau pun ni sang ani ini sa hau Chris ini khot penduai ini duai ni berat por berang klan por berang kamet berang biang hatunya sa hau Chris lapoi ki apostet ni ki accident ki jing jar ki bangim la ban motor apa ya kom kita ki phone song ani ni hab doai no long re hadung ye sa Chris hak ni ke juk minta pon ngi ye sa ka spa ki bang ye sa ka spa ye sa ki wei pat ki jing pin thame jong ka prthei pon ngi long pa Ye sa berbor hau bitter. Oh la yok ya telah syad la kene. Lam yok ya ten long banyak keren ni yang asyik. Di kun sama long pi sa au Chris, oh ye sa au Chris. Tambah klem ke mobile ten long ya keren. Dapo ya short separa. Mpen recharge ke kene ta mon la ya poi la ding ye. How recharge? May I bisa recharge lalut. Ni ju recharge ke kami sim untuk dia coba. Ni semua tenang penyok kita ki likes, kita ki heart semua Instagram, yok comments, ani semua shongdor kepada jing, semua yok status, semua yok kind, semua long kind. Tapi gue kira roh ini, nam yok gue roh, lah dia. Hai ni Aisyah, ni haban keli lah dia. Kamu tak mahu ni sejam hawi upanai bertemai. Ini panrai. Pan kabo no blay on blay. Kanlong kesngi kebansa kinmau syirta na kebenta karang belang parish bakalayo ban penmi ahadu sanspa kan nyongut ki kun samla kibala pediang ya ke sakramen jingpen scam ha ka arpu praterik IAIONG arjar arpusau. Ladon ki jing hikai ne ki padar bat ki katekes na kebenta ki kun samla ki bapen kre ban pediang ya ke sakramen jingpen scam ar sngi hashwa kesngi utrai. Haka jinge lam linti jingi Father Paul, Father Matthew, Father John, Father Edmund, mat Father Jeffrey, ki kun samla kila shiminta haka sakramen jing penyesuk ban penkre ela kemensim ban pediang ya ke jing penskem. Haka ni kesengi utrai Bishop Wilbert Marwin ila penminta ya kemas pakut haka jing senran lang i Father Edmund, parish priest, Father Jeffrey, assistant parish priest, ki sister, ki brodar, haka jinge shiminta lang ki Pak Jong Blay, watla hapdeng ke jing shit kerang kesngi. Hapa pariai ke ketinu blay, Bishop Wilbert ila pinken mau ya ki kun samla ya ke jing kordor ban wat jing start lingbau mensim bekut. Kisan spak kat nyongut ki kun samla shinrang bat kentei, ki bala ap da ke jing terang mensim kila yok ban pedang ya ke sakramen jing penskem nai Bishop Wilbert Marwin. Haka nok pai sngi, layo ru ban penlong ya ke jing meni sakramen balaya lam syok mensim di padar Jeffrey bat lepen kut haka por lai kat san jan me.
deng sawan basisha mapi pilong kitnat ong utrai. Ka Choral Evangelist Choir, kabadi ka kinhunwai na maulai, balasing do padar barnes mauri, house nem kat kendai spa kendai kendai. Kalaraki ka jingdap arpusan snem lani ka Silver Jubilee ha ka arpu pratarik IAIONG arjar arpusau ha Sacred Heart Theological College. Lasdangi kini kesengi da kamas bakhoit bala pinmenta do padar barnes mauri ha ka jingsen ran lang padar festus shadap. Lawan ban shiminta kini kesengi di kidukot jang ka Choral Evangelist Choir, kidukot barim, ki bahayeng sem jang kini ka choir, bat ki pat riunget jang blay. Habab hariaya ka ktin jang blay, upadar barnes ulong, baladangi kwa bang long, ki basay so ha ka jing em, ngidey banya so lang bat u Jisu, bat banya jan bat u. Ula ay man siem ru da ka boong, ngikum ki brew ladangi teray ha kanu ka kam, ngidey ban teray hina ka benta ka jing baha jang ka jat ban rew. Ha kenok paisngi ladon ke program lingkot kum kedak ke jing rakhi ke jing dap arpusan snem jong ke jing ngat linti jong kani ke choir. Lepin kup buram yo padar barnes mauri bat ye kidukot berim jong kani ke choir, bat lepin hap no eka lama kum kedak ban penkut no e ke jing rakhi dap arpusan snem jong ke Choral Evangelist Choir.
Let my
Deki hajar ngut ki Peit Catholic kalum Sinai Parish Umden, ki brodar, ki sister, ki latut chekamas ay ngut jong Reverend Father Tommy Angel. Uriunyam keseng Missionary of Charity MC, haka arpu praterik uyayong kabalalong haying mani kamarian nong irap ki Kristan hasnong Angel B. Yau padar Tommy Angel lapen kentang dangshen haying mani a Lady of Grace ha Aliabad, Hyderabad. Ulawan pa siya lasnong ban penlong ya kamas ay ngu beningkong renggat ki bahaying ngesem bat ki para benget chong kani kaparish. Lasdang ya kamas bakhoy basyong kun bat chong blay ha kapor si Khuborjylla step the Reverend Tommy kum usop blay nong yalam bat lasinran lang the Reverend Father Michael Kongan, Father Peter's Imli, Father Barnabas Aim, Father Raphael Mayong, bat kiway pat kipadar nakaseng riunyam MC. Kipat riunget kila shiminta kamas bakot nagajing riublay bat jing rehemen sim kabakraw hakani kesengi. Kijing ruay basyok men sim kila sawa saudong kani kesnong nakani kajing le niam. Hadin kamas bakot lepelong sa kajing mani Eucharist bakot. Hakapor no paisengi labot sa kajing lep at pedyang burom yaw lingdo sa oblay batamay da kaparish, kabalang shnong, bat dakikenhon, sengrang ba, seng kentay, bat seng samla. Kasinong Angel B hakani kesengi, kalakup da karong karup kabay iping, bat kinong syong shnong kila pokmut pokmat da kajing sngaw sarong, bay kila yo yu sa oblay batamay na lakajong kapanay. Jong ukpa jong un it ya Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, trying to ring God but he ring God but he Kajing pulina gospel buku God kumu you honest di mini ili Catholic munduli ke kasni utrai kabasan hakapor paskha ili mini hingo lasi mini ili nengrong pensi cingrum si ar nama jo kacirdom kacirdi ar nama jo bol paran kacohang ar nama padudun bernam pusi lapen ar nam ne ili kireng long padudun berne kiso kilapa jo benang lapen ahuit ili kaciron longka ar nam na padudun bernang kaciron akimeli unapan lapen ar nama panili neng kipiun neng dok kapaklang unapan lasi Kristen kortemar ili jisu yoki krol abang ahuit maji ike ili ningakha bai barna jisu yo krolot ne ili titang manta ini sedin kirheng jujelong ibusi pensa la pensa om don jingmap teban map ya kipop tang uleng do ban ula ban le tang uleng do hendre uleng do ude ubri ubaduna hendre ujisu hi labuk kerpang lada phim lek jingpla ho uleng do kipop jongpi ono map lano wat la phik de na kata ujisu uai hukum uai bor ya uleng do ya ki apostol jongu la de ki pop jong no ba pensa la pensa ki pop jong no ba lamap la sine kaciron dam ke hote no babam ya kado badi ya kasnam jonga un yo ya kajik imbom jukut la de uno ubam ya kado yonga badi kasnam jonga un om yo lano ya kajik imbom jukut te kai ka bang ako apat ong kalong kumno kunne uno ubala ban wanra ujisu haki para bangik
uno ubala ban wanra ujisu haki para bangi tang uleng do ula banra ban wanra ujisu haki pai ringai paro lada omdon uleng do omdon Eucharist lada omdon Eucharist omdon kajing impom jukut tengi dei bandon ni don kam yu leng do knaban wanra ya Eucharist knaban wanra ya Jisu haki pai ringai ladang don ka Eucharist tengi don kajing impom jukut ladang don ka Eucharist don kajing impom jukut tengi don kam Jisu haki don jongi ladang don kam Jisu don kam uleng do tang uleng do ula ban kinya panwanra ya Jisu hakaduan bad ban yasam bad kipai urunge baro te kata ka badon kam uleng do hakajing im jumi wat no penlip kamai chapo kaduan ai kamai kansa wat no penlip ya kamai kaduan Peit Ringgit Catholic Good Shepherd Parish Jongsha haka arbu praterik IAIONG arjar arpusau. Kila rakhi ke sengi buram ke parish belawan ban shimenta di hajar ngut naki Shillong ki bahap ke jing Peit jing kmi jongka. Lasdangi ke sengi kemenda kemas bekhoit balapin menta do Reverend Father John Vallin, balasinran do Reverend Father Valerian Sarao, Reverend Father Anthony, but Father Bilangshar Simli. Kipai ba ki sister bat ki brodar ki la shimenta ha ki jingdwai bat jingdwai balung mensim habro shilenter ke jing penmentai ke mas bakhut ha kini ke sengi la pen Khubor ru ikirang ba balang haman kishnong jong kani ke parish ha kini ke sengi la pen kam tiru ha kinong kit kam bethamai jong ke sing samla de kinong elam berim ban beteng ye ke jing peniat ye ki kam ki jam jong ke sing nadu menta bat ha ki snem ban wan Lapen kut ia kesengi dah ke cultural program berlingkot, dah ke syat ke kemen, bat dah ke ruai ke siau, bat dah ke jing syat paskha, ban pen ken mau ia ke jing mi pat jong uji sukres nong pen im na ki bayap.
St. Claret Seminary Umsning Parish kalapelong ya ke candlelight Marian procession na St. Claret cha Umsning Auditorium hakapor sanchteng janme bantuai na kabenta ka jingsuk ha ka jala Manipur kabaladap shisnem kenti ha ka umsaw jong ka jingyaki. Syah jango nam ta gijingai ai ba jinggar khu idwai gane kapor kar khu gardoi gine ba shim tam ta kasi ba kilong sha gijing sha jong kuris kar khu gardoi gane kas sorum sling jingi baro ko wei ba ka jing sok kar simshar ba gito kibre ki bayan bakla kit thai shme ble tra kan ra gadwai sa state na ka bentaw nong yalam jong gane ka sor jingi baro ke kala ba me ble tra kan ra pandab yu no sim knang ba ulio ba jing slor gijing klan ba yalam me gane ka sor jingi kumjo robo bukoros neki antame pra Samuel pra Tommy pra Rector Claret nantaki padar baro abawan arar PC ki sister jugi ni konben papero fer bagi kena jingi bagi pai runya jingi letrai katrat haune ubnai bikin ma gorpang ni kamaria tristi tungin dua jor bakaria sai da kata jingi khwan ublai kena begini jingi jingi baro kinjom dipan kene da ukres trai jingi ublai komaria try don rengkat bathi blai berbor berogor kui dia kerten ba berupun bermesin berkut tingin ni isuk ke jingwai rosari kalakut. One of our body parts is injured, hand is injured, or a leg is injured, our body suffers, whole being suffers. In the same way, Manipur is a part of the body called India. When that part suffers, whole country suffers, whole body suffers. So we are also part of that body. We are also partaking in that suffering. Therefore, this evening, I am very grateful to all the people who helped us to make this possible. Firstly, I am thankful to Father Parish Priest for coming over here, for participating and for giving us the talk and making or encouraging all the parishioners to participate in this. Thank you so much, Father Pius. I am also thankful to Khuborkhasi, the chairman of Umsning town. He gave us the permission, he arranged the mic system, he made sure that this place is ready for us. He also controlled the traffic here. Thank you so much, Khuborkhasi. I am also thankful to our OC, our Umsning police station, Sir Elias Marak, and all our police brothers who gave us security assistance and controlled this traffic. I am also thankful to Ba Nikki, Ba Carlos, and all our parishioners, all our fathers, sisters, all the students, and all our faithful who participated in it. Thank you so much. Now I call Father Parish Priest to give us the final blessing. Marang po kana kalili habang itu gibre kim don wine show kamaria ka uji sule bat uji su sale ka badan ka kalayo ka wan ko bang bathian haga hapo ka jingja ko bang mane po lepanto habang kini muslim paro ki gon sha ki kristan jungi kire tang kendiat po yos sanung doai rosary para pa ki doai rosary tin sa job te kalong ka kam pla ka bakarao
Laram day na kata mahab alapanto kan mur karisan ni baro kala muslim. Hari na gijing duai rosari wala ragi spai gidon tang kindiat kinong yana thama gidon tang kindiat ki jahaj thama gidon tang kindiat ki kristan gila job muslim bagi salah ban long kristan kumni. Te ine jingle barit jingi. Namar ngidon gijing ai maskan ye kermen ba kan saya lamingi bat kata gari Manipur ke Shillong Manipur kan sayo gijing suk gijing sanyo kamlong basuk ki parti ba pher kila persyang bandra gijing suk kamlong basuk namar ba donru ki parti gana gijing dum ki parti ki ba kwa ba gari Manipur kan kulmar kau bikin kamsuk maki mo tigidon ki parti ki balong gumta ba donru ki parti ki ba kwa bandon gijing suk tigidon ar parti kawai ke parti ke kwa bikin sa be kum ne khna bikin suk yela de kawai ber ke parti ke basyam jenjar ki kwa ban penia suk tengi ngidon hakata kalian ke bangi kwa ban penia suk te ke bor jung lei kelong ban penia teli ban penia ban penia suk ki bor jung su kre ki bor ke jingdom kilong ban penia paj ban penia pra ban penia sakma tengi hai nei ger kom le bare jungi ngidon hakaliang jung ke bor jung jing syai ban persangkat bala la ke bor ban yarap ban duai na baga jing suk kan wan nomar ka to jing sha jenjar jing gibri hadu utamane kampat ku bat kadang yai tenge gine ki por ban wan te tang ublehi ubala ban le kata te kum ki kristan kum ki kun baye junu i duai shu barabor le kata kampla na man wan ga jing suk Manipur ublai shibon ublai kur do ipi Bat dakini ki Khubor ngila poi shika bakut jengani ki THUP Khubor. Nya ai ka jing khublei pas kha basuk ki phibaro bat bapindon ha ka jing kwat jing khia. Pin klan bat shat ha ka jing gerku jong kris balami pat. Gi kerpat e phi bala daron ki Khubor baja ha ki parish ni kishnong jong phi bapin pha ni pin tip shangi ho teu number badon nak screen jong phi knang bingin dang la ban pin mi man ka tayawi ki Khubornyam ka jala. Khublei shibon ublei un gerku yi phi.